Heti, nem? Elég is. Most még világosabb van, mint mikor tegnap akartam feljátszani. És még szépen látszik minden. A Diana Hotel. Na, A fülem javul. mi mondjuk Diana-nak. Szembe laktunk a Diana Hotellal. Pedig a fülem javul. És ott meg ott van a szlovák zászló. No most fújtál. Pont most elfújta a szél, na szépen látszik. A nagy híres szlovák. Meg itt a szlovákok, vagy a lengyelek, meg az oroszok nagyon menők. Most találkoztam magyarokkal. Magyar Igen? beszédet hallani. Na. Két ágyas szoba. 70 dollár. 70 dollár. Ez a hotelunk. Úgy alszik, mint a bunda. Hulluska. Na. Itt vagyok, megyek zuhanyozni, azt aludni. Ezt kaptam ajándékba, boltba. Az egyiptomi ABC, és ide meg ráírta a nevemet, még a saját nevét, állítólag. Ez az épület itt alattunk tiszta volt. Tele van boltokkal. Ott van a bejárat a másik oldalról a hotelba. Itt van az a izé. Ja, itt építenek, aha. Itt van az, amit tegnap nem játszottunk. No. Így nem jó, mert belesüt a nap, azt nem látni semmit. Így Nem. jobb ne. Itt izétünk ez. Hotel Beirut. Ez a legszebb, azt mondjam is. No, itt eláztam. Itt fényképezkedünk. Tegnap itt csináltuk a képet, aha. Remélem, hogy nem volt. Ez a piros tenger, vagy hogy mondod? Vörös tenger. A vörös tenger széle. Most itt mi fog állni, csak tehát mert bukkanunk fel. Itt még felszállnak. Nem szólnak fel. Mondta, hogy felszállnak majd még hotelni, na, akkor nem itt, de odébb. Ez is szép, ez a hotel, ami itt van, ne, Tibi? Nem is tudom. Ott ne. Ez a Sony. Ja, meg a csónak fél van fordulva, egy kis csó. Ez a Sunidai, na ezt is néztük tegnap. Itt van. Szép ez a hotel, ez nagy is, Tibi. A Sunidai's Hotel. Mellette meg a romb. Itt a sok palmafa, ha. Ez ki lesz épülve, biztos szép. Ott még építik, annyit építenek itt, Tibi, mindenütt, igaz-e? Az is érdekes, hogy 79-ben még itt semmi se volt. Igaz-e? Hát azért, hogy hallatszik. 79-ben itt még semmi se volt. Belaír. 81-ben kezdett épülni.
Az most még ma olyan, mintha itt lett volna, aha, Arabia, ez is szép. És megint olyan izéliz bukkanó, azért hallom. Építik. Aha, itt is van egy szép. Ilyen tornyos, aha. Ezt én nap nem látok. Most felnézem. Itt is építenek egyet, aha. Itt is ez a másik oldal. Ez a kórház, Tibi. Ez a kórház. És milyen parkja van? Ez a külföldieknek a kórház. A reptér. Aha, a reptér, ott a torony. Izé lesz majd a katonai. Itt lesz a katonai alakulat. Na, ez a katonai. Aha, kikötő. Katonai kikötő. Ezt se tudtuk tegnap feljátszani. Na. Beledugod a fejedet te is a cseppet? Katonai kikötő. Aha, itt vannak olyan, mint a bunkerek, aha, azok a kupolásak. Na, jó szép. Nem ülök le. Jobb így. Már így jobban látni. De te ülj bentre, mert itt túl közel vagy. Nem süt a napot se, úgyhogy oda ülhetsz. Aha, itt van, erre is mentünk tennap. Itt vannak azok a régi hajók. Most csinálod. Ja, most majd itt elkanyarodunk, akkor talán arra mentünk, nem? Most még bejöttünk ebbe az utcába. Lehet, hogy itt jövünk hotelba. Itt is van egy park. Itt mindenütt park van, igaz? No tak pre všetkých, ktorí si myslia, že čo tak veľa rozprávam včera, dneska som tak ticho, lebo ešte ideme vyzbierať jeden hotel, takže ja som už hovorila o tom prvým z Empire, že ešte vyzbierame ľudia, potom vám poviem také organizačné veci. A nedá mi zobrať mikrofón do ruky, lebo nie všetci ste boli včera na City Toure. A vlastne my opúšťame čas Eldar, sme opustili tam pri tom vojenskom prístave a v podstate za chvíľučku vchádzame do Sakali. To je to centrum, čo som kedysi rozprávala na meetingu, keď si pamätáte, že treba zažiť a treba vidieť ho hlavne večer, pretože všetci turisti sa schádzajú vlastne hlavne do Sakali. Málo ľudí pôjde vám hneď do Dáru pozerať na starú štvrť, ale všetci sa skôr tu sťahujú do tejto Sakaly. No vlastne my už za chvíľočku presne na tomto kruháči, ktorý teraz tu vidíte. Aha, látszott azért szerintem. Sa napájame za chvíľočku na tomto kruháči. Už sa napájame na Sakalu. Itt van a piac. Ako sami vidíte, máme tu svetelnú križovatku. Pre všetkých, čo to je akože úplná normálna vec, tak verte tomu, že to nie je normálna vec. Križovatka tu funguje asi 5 mesiacov. Semaforová myslí, takže do značnej miery to urobilo dosť veľký chaos na týchto kruháčoch, ale keď mám možnosť chodiť po týchto kruháčoch, to poviem vám, že je vlastne jedno, či tu majú ten semafor. Jaká stvárna. My už mám danú zelenú a z ľavej strany ešte idú a ideme. Aj keď teraz sa to už nezdá, čo hovorím, pretože je ráno, sa húrka ešte spí, ale skúste ísť tu večer a uvidíte presne na tomto kruháči, toto je také centrálny kruháč, aby sa tu odpáli zase na 4 strany. Tak skúste prísť večer, uvidíte, ako to tu naozaj funguje na križovatke. Takže práve tu sme sa teraz otočili a stále začína už Sakala, dobre? To aby ste vedeli, keď vás potom zoberú nejaké taxíky do Sakaly, tak stále už začína večer taký ruch, viete sami kaviarničky, bary, také diskotéky, tie obchody, všade vás vedí na ceste bola, všetko zadarmo. Všetko zadarmo, no? Manžel zaplatí, jasné.
Pre ženy zadarmo. Takže všimnite si cestu, aby ste to vedeli, keď pôjdete taxíkom večer, aby ste vedeli, kadeľ vás zoberie, pretože ideme jednosmerkou. Áno, ideme kadeľ, to je jednosmerka. Vracia sa, budete po ľavej strane pozadu tie budovy, čo vidíte tu. Pozadu nich ide ďalšia cesta, jednosmerka späť do Eldáru. Takže tu je jednosmerka. A ešte za chvíľočku budeme míňať taký menší kruháčik, aby sa dalo povedať, ktorý vlastne rozdeľuje tú jednosmerku, že už vlastne uvidíte, kadeľ vás zoberú taxíky potom domov. Takže kadeľ stále ešte budete len prichádzať taxíkom. A teraz vystrite pozornosť, po ľavej strane je malý kruháč a sa zoberie vlastne taxík domov. Naspäť. No a tu už je fakt veľká sakala. Tu po pravej strane ten Cotton House, čo sme spomínali, že dobre, majú tam aj ceny, aj veci, výrobky a tak ďalej. A pred nami po pravej strane McDonald's. Pre všetkých tí, ktorí ste neboli teda na City Tour, tak aby ste vedeli, že keď poviete mu McDonald's, tak tu vás vyhodí, ste v podstate tak v polovičke sakali. Aj tu sa vlastne čudujete, že kada vidíme, že čo rozprávame. Absolutne tu nie je nikoho. Večer je tu 10-krát násobné väčšie množstvo aut, ľudí a tak ďalej. A potom na konci sakajú pri tom malom kruháči si môžete stopnúť taxi. Na mindenki itt oldalon szép. A pýtať si naspäť Empire. Za koľko? Za 10, áno. Maximálne. Aj za 5 skúste. Keď sa tam postavíte tá futbalová, či hokejová, hokejová 11, tak tam musí postaviť osobitných 5 taxíkov. No dobre, slnečko, takže ja ešte pojedem hotel a potom si už poviem aj veci k programu. Ez az, ami honnan jönnek még. Azt hiszem, hogy ez... Szeagul. Nem. Annyian vannak ott még. 2, 4, 5, 6. Ez a bejárat. Szép. Ez itt van az, amit én tegnap láttam, Tibi. Olyan, mint a nem is sellő ez. Motoron ül Tibi a nő, nézz hátra. Ott fent a falon. A motorbiciklin. Burger King. Míša. Itt van Míša. Ja viem. Dneska večer na meetingu. Dobre, nerada, že sú peniaze po mori, ale ja ich mám trošku čítavné. Odvesne popri mori. Tu sú takisto kopec týchto obchodíkov. Tu pozerajte doprava, doľava. A Praha Cafe ste videli? Ja som nestihla povedať. Po ľavej strane máme Praha Cafe a Bratislava Suvenír. Takže už Slovensko, kúsok Slovenska. A po ceste do Empire máme Lidl po ľavej strane. Roma Hotel. Takže kúsok Slovenska aj tu v Egypte. Ešte ide rôzne coffee shopy, rôzne ešte takéto obchodíky. Do toho Humbuku a tu majú len 5 minút peškom. A takisto sa zadívajte teraz, je tu stále snívam o týchto maličkých bungalovíkoch, tu napravo. Sú veľmi pekne riešené tie kamenné architektúra tu, sú ani nič. Ale tieto výlky tu pozrite napravo, také maličké, útulné a veľmi sa mi páči aj tá kamenná plážba a stromy. Ez a pravá strana? Ja tú hviezdičku minulého roku, lebo bol to jeden... Inak naozaj tento hotel som tu robila 2 roky, takže je naozaj veľmi dobrý, slušný, všetko super. Oni neponúkajú všetky cestné kancelárie, asi len 2 ho ponúkajú. Tam hore, keď vidíte tie vily, čo sú tam až na tom kopci, je ako spojil jeden spoločný bazén. No a tu sme to práve červené more, ako zostalo čistové, modré. No a na ľavej strane teraz za chvíľku budeme míňať Southern.
Felfela, to je ten podič, čo vám hovorila, že keď vás nejaký chlapík pozvú na večeru, alebo kde, dám ruku do mňa, že vás zoberú to. Lebo táto reštika je veľmi preslavená, tu hľadajú táto Felfela. Jak je naozaj dobrá, nie je drahná, je veľmi pekná a útulná. Felfela, to zase étterem. No, takže taká trošku menšia city tour, pretože ideme popri vode, my už teraz za chvíľku pôjdeme do prístavu. Poprosím vás, lebo dneska nám dosť veľa ľudí, nie že dosť veľa, máme 76, pôjdeme na 2 lodiach, vypomáha ešte jedna kolegynka, ktorá v podstate prázdnuje a tak hovorila, že pôjde na druhú loď a pomôže. Takže nasledujúce pokyny. Keď dojdeme do prístavu, všetky veci si zoberte stadiaľ, to nezabudnite si nič. A prejdeme hneď po takému okinku, kde sa budete nahlasovať trúbky, okuliare a tie plutvy. Chcem vám povedať, že určite si všetci radšej zoberte tú šnochovaciu výbavu, ako potom, keď sa vám to zapáči a nebudete mátovať, lebo program sme naozaj robili tak, aby všetci ste vlastne mali z toho nejaký zážitok. Čiže ja idem s vami na ten giftur a tam ja kľaknem do vody a sa budeme učiť mačať hlavu do vody a dýchať cez tú trúbku. To sa to tam naučí, lebo máte pevnú zem pod nohami, ako to vždy hovoríme. Tak vlastne potom ešte ideme na miesto, ak je to niekde, idete pozerať korále s rybičkami, ale tak, že normálne stojíte ešte aj na zemi. Takže ideme už všetci, dám dokopy všetky lode a pomaličky vyrazíme. A ďalšia informácia je, že ak vyrazíme konečne už potom z prístavu, máte potom dole v kajute možnosť sa prísť urobiť čaj alebo kávu, keď chcete. Zistíme, ktorou loďou pôjdeme, takže ja vám tieto informácie upresním ešte presne na lodi. Ale čo vám chcem povedať je, že máte v cene fľašu vody a fľašu koly na osobu, dobre? Zvykneme dávať fľašu vody pred výstupom na ostrov Giftu a potom kolu ku obedu. Lebo keď sa vraciame naspäť, máme obed. Dobre? Aby ste si spamätali túto informáciu, lebo nás bude teda... Ennek a hotelnak van elő a tengerre minden ablakat. Ez az. Ez is napláttuk, ez plávať. Kľudne povedzte, záchranné vesty sú stále na lodi, takže kľudne vás opašeme a hodíme do vody žalkom. Dobre, môžeme. Už výrazné. Dá sa dokonca, že keď sú niektorí klienti, ktorí naozaj prichádzajú do Urgadu, hlavne sa potápať, viete, lebo robia si kurzy a tak ďalej, že nielen ležia na dovolenke a jeden deň idú potápať, ale taký, čo prídu za účelom sa potápať, tak vlastne oni robia tieto rôzne tie ponory a chodia s nimi po rôznych ostrovoch a tak ďalej. A hovorím, že už sa dá, normálne, že aj klienti, keď si žiadajú, že či by nemohli ísť niekde ku túmto, už na rokom, tak oni ho zoberú. 85, ennyit izének nálunk meg egy izét nem 100 év alatt sem. A másik oldalon is. Egy épület. Tak by rozprával zážitky o tom, ako jedna Ruska sa chcela potápať a stále len, že kužralokom, tak ju zobral kužralokom a potom povedala, že tak až strašne nebude teda v tej žachu chce vidieť, ale videla som z bezpečnej vzdialenosti. Samozrejme, že som teraz nevyšla. To samé uvidíte, že v tejto časti Hurgady žalúdky nie sú, pretože frekvencia lodí, ktoré sa premávajú stále a hlavne medzi Hurgadou a medzi prístavom a tým Giftunom, čo vlastne hore dole chodia tisícky lodí, tak vlastne tu žalúdky nie sú. Takže aj na tom mieste sú krásne vidieť a rája je tam vidieť, vieme, ide na svoj domček. Rôzne rybičky, odpočnúť s Nemom a tak ďalej, ale takisto sú tam už tie také, čo uvidíte, že z toho korálu strčia také ostrie. Škodovia, to sú takí iní, tí morské škodovia, nie taký majú dokazovať, že toto ste našli ako vypraveninu, nie, že ste to sami odtrli, veľký problém. Takže pokochajte sa, pofoďte, ale... Mikä tanulod is. Mikä tanulod? Inak korolissa on dosť ostré. Valamelyiket ma ki is festették, valamelyik meg még egymás mellett Szalszhotel, nézed ma, mindet építik. Látod? Ennyit egymás mellett. Egyszerre 500-at építenek. Csak az egy oldalban. Ennyit.
Ezen az oldalon meg a sivatag, Tibi. A inak veľmi to praví aj foťáky podvodné. A s tým, že mám už strašnú super posádku na Giftune, ktorá za mnou robí toho roku a oni sa naozaj venujú klientom, pomáhajú mi, tak jednoducho dá sa aj, že vás odfotia pod vodou, aj so šnorchlami, lebo oni už vedia, že niekde dosakali, alebo čo. Všetko nájdú v jednom hoteli. My ideme zase takou hlavnou cestou poza Hurgádu, lebo vidíte, že po pravej strane máme ešte stále hraničné pásmo, je tam, nie že hraničné pásmo, ale letiskové medzinárodná zóna, to Mubarakov, myslím štvrti, tak vlastne to je Mubarak 6. A tie vilky, ktoré tu sami vidíte po ľavej strane, stoja na naše do 3 miliónov korún. Te, ilyen villacska. Tak ako máte hrubú stavbu. Te, milyen szépen. Tým, že ako sami možno vidíte, že architektúra tu vidíte je strašne zaujímavá a naozaj interiéry sú riešené veľmi moderným spôsobom. Počnúť rôznymi týmito, že máte otvorený priestor medzi kuchyňou a obývačkou, že máte rôzne priečky porobené a tak ďalej. Tak na to, aká krásna architektúra je vonkajšia a interiérová, tak nie sú dotiahnuté detaily. Jednoducho ceste okna stále centimetr, pol centimetra, taká fuga vynechaná. Takže vám to tu klíma, no ale klíma je, že ten dobrý spôsob, keď nájdete, že naozaj kúpite kvalitnú klímu, tak to je naozaj super. Áno, tak aj to. Pomedzi popod dvere na svojej strane, pred 3 rokmi ešte vôbec nič nestalo. Poviem také hrubé konštrukcie, ak tu vidíte, že tu tieto veci naozaj rastú ako huby po daždi. No, ako že itt nőnének. No a my vlastne za chvíľočku prichádzame do Maríny, do prístavu, takže určite si nič nezabudnite a potom vlastne sa postavíme rovno ku tomu. Fa, aha, tényleg. To, že sme došli proti smeru, to si vôbec nevšimajte. Proti smeru megyünk, Tibi, ez itt nem baj. Táto cesta nie je veľmi frekventovaná, lebo sami vidíte, že ešte po pravej strane a po ľavej strane nestoja hotelové komplexy. Takže rybičky, kde sú to rybičky. Ideme do prístavu, nezabudnite všetky veci. Potom No Tibi, itt vagyunk. 40 perc volt, még annyi se. Itt kell sorba állni. Vakítana. Hodics, autóbusz. Halak vannak a falra festve. Buszunk. Nagyon süt a nap most. A tenger. Itt kell sorba állni. Ez ennyi. Aha. Így jobb. Enyém is ott van. Milyen szép a tenger, mink is hajóval megyünk, Tibi. Na? Megyünk ki. Kikölcsönözzük a plutvit, vagy hogy hívják ezt. Snorkovani. Ezt a izeit. Pipa. Nem még a pasta papucsot is tudod, ami a lábadra kell az izei? Majd melló. Adnak valami szobától tőlük. Majd mellósuk. Mi van neked? Hogy is hívják ezt? Búvar szemüveg? Még ezt hogy hívják ezt a lábadra? Rékalap. Na, megyünk a jachtra. Fogom. Jó fúj a szél, de kell is ide, mert akkor mesülnél. Ott is kamerálgatni. Vagyunk sokan, Tibi. Sokan vagyunk. A
Mozgolódik a hajó, Tibi. A ring. Ringatózik. Itt vannak a mellények. Aha. Betesszük a cipőt a rekeszekbe. Már ma itt nem fog kelleni papucs, cipő. Dám, že to nebolo ešte... Timo, tela, dneska tela. Teda. To je ekonomist, bože, to bol zaujímavé jeden dom, jeden Lenkin, jeden ekonomist, jeden... Rybičky. Befért? Nem lett nap? Na, elindultunk. A ribicskik elindultak. Még napozó agy is van. Mennyi épülőház. Palota, még hotel. Tibi. Szép simán megy most. És beközelítek. Annyi pal. Milyen színe van a tengernek. Anyja. Másik, meg elektromos? Itt a bal, megyünk bal végig. Eredjek le. Ezek is magyarok. Csinálja neked a kávét, vagy mi? Linees. Ide hoztad né. Nem is vagyunk messzire valók, érjön a szombatért. Igen? Nem sok magyar. A másik, van egy 30-et már láttam. Igen? Még így mondtuk, hogy nem találkozunk senkivel. Ott a mellettünk levő, Mindenki csak szólalkozik. Még oroszul, még lengyelünk. Oroszul, rosszul, mint nagyon rosszul. Köszönöm.